tunamshukuru Mungu. Turashima Imana. Tumefika kwetu. Twashitsi wacu. Tumefika nyumbani. Twashitse muhira. Usiku ya jana nilisema mule. Nijoro ntavuze nimelala kule. Naraye harya, naraye aha. Pale nimelala nikasikia mtu akafungua mlango mlango ya shambre. Njamya numvise umuntu yugurura icyuma. Niko mu maono. Nariko ndafikisha ndota. Akaniambia kuja uone. Achambalira ngo nuzura abe. Nikatoka nikamfuata. Chandamukurikira ndagenda. Ajabu nikaona tukaja naye. Hanyuma tucha turazana. Akafungua hii mlango ya kanisa. Achayugurura miryango y'urusengero. Tulipofika pale ku mlango ya kuingia mu biro ya baba mchungaji. Dushitse hajya mu muryango uguru ya habagirira inama. Nikaona akanionyesha sema angalia. Nikaona muko kisima kabambi, kanisa yote ni kisima. Chandaraba nsanga mu rusengero rwose ni riba. Nikaona ni kisima. Bona hari hiriba. Ile kisima ilikuwa na maji meupe sana. Iryo riba ryarimo amazi yalikuwa cyane. Ile bweupe ilikuwa inapiga mu mishale ya macho. Yari amazi atonganutse gaheza. Ile maji iko inatokota. Yari kwarabira. Ile maji inatokota. Ayo maji inatokota. Yari kwarabira. Kisha nikasikia sauti ikatoka huku. Ikasema hapa nina mpango wa kufanya mambo makubwa hapa. Njanumvijiri vuga ngo aha hantu ndafitiye imigabo yo kuwakora igitangaza. Nina mpango mkubwa wa kufanya hapa. Ati ndafisi ntumbere gukora ikintu gikomeye. Iyo sauti nikaisikia mara 3. Iryo jwi ryaje ubugira gatatu. Nikashituka. Njandakanguka. Nikasema nini hii? Njandavuga ntibi nibiki. Basi hiyo habari nilisema jana mule muibada ya twende ya twende. Iyo nkuru narayivuzeje turi hamwe mule muibada ya twende sote Beroya. Nimesema ile habari. Tugende twese hadi Beroya. Sasa usiku wa jana nijoro rero nikasema mimi sirizike. Sinicuza. Mimi sirizike. Jewe si nibikwivyo numvise ari. Sitosheke. Nibikwiye numva cha. Nikafanya maombi madogo. Ndasenga gatoya. Maombi madogo. Nasenza gatoya. Nikamwambia Mungu, ndabarira Imana. Nataka uniambie. Nagomba umbari. Ile mambo makubwa. Ivyo ugomba gukora yenye ulisema utafanya hapa. Ico gintu gikomeye ugomba gukora ngaha. Haukuniambia ni nini? Kutambari icarico. Umesema tu hapa una mpango mkubwa wa kufanya hapa. Wavuze gusa ngo urafise intumbero y'ikintu kinini ugomba gukora. Sasa nataka uniambie ile mpango ni mpango gani? Nagomba mbarire ico ugomba gukora ni. Hapo nikalala. Kuva aho rero ncandaryama. Nikalala. Ncandaryama. Ilifika saa 9 za usiku. Saa 9 z'ijoro zishitse. Wakanilipua pale kwenye nilikuwa nalala. Bacha barangura aho narindi. Sauti ikaniambia hivi. Ijwi rimbarira ngo aseme njoo sasa. Njoo sasa. Nuze rero. Nikasema mimi huyu. Nanje njamvuga nti njenda aha. Kisha akaniambia hivi. Hanyuma chambarira ngo aseme umekwisha kupafika. Njuri kuwa sauti ya kwanza. Umekwisha kupafika. Iki jambre ngo none wamaze kuhashika. Nikasema ndio nimekwisha kupafika. Ndavyemera ntegome nahashika. Kisha akasema mulugha ya Kirundi. Nimeandika ile maandiko nimeyaandika mwa hiyo usiku niliamka. Nikachukua bike nikayaandika. Nachiyevyuka ndaandika. Nikasikia sauti nasema Kiremba ni soko y'amazi y'ubuzima buzakwira isi yose. Nikapita natoka mwa ile maono. Hapo niliamka. Nikapita na kama tabike. Nachienda vyandika. Nachienda vyandika. Mungu akanipatia vitabu. Akanipa kitabu cha hesabu. Imana yachimpa kitabu cha akanipa kitabu cha hesabu sura 23 igice cha 23 aya yake ya 19 hadi aya ya 23. Kitabu cha hesabu guharura sura 23 igice cha 23 aya yake ya 19 murongo wa 19 hadi aya ya 23 kugeza ku murongo wa 23. Aya maandiko nikayaandika. Akanipa kitabu cha Yeremia 47 chambana Yeremia 20 aya yake ya 7 murongo wa ndwi.
akanipa na kitabu ya Zaburi acani atmana Zaburi ya 76 76 aya yake ya kwanza umurongo wa mbere hadi aya ya 3 kugeza ku murongo wa 3. Njoo vitabu vitatu amenipa. Ivyo vitatu Basi matayarisho nilikuwa nimeandaa jana, rero ivyo ninateguye kwa nikapita mimi nayafunga. Nikasema basi maana yake hii njoo Mungu ameandaa juu ya kanisa lake. Ngoma mvugie ivyo Imana yategurisha. Sasa aliye tayari basi anaweza kusoma. Ayo rero niyo nagomba gusoma. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha Hesabu sura 23 aya ya 19 hadi aya ya 23. Waharura igice cha 23 ku murongo wa 19. Kama kuna yule amekwisha kuona anaweza kusoma. Nitasoma kwa Kiswahili baadaye, lakini wa kwanza tusomee kwa Kirundi. Naweza kusoma 23:19 haya Guharura 23 ku murongo wa 19 avuga ngo erega Imana si umuntu ngo ibeshe kandi si umwana w'umuntu ngo yisubiremo. Ivyo yavuze mbega ntizobikora, ivyo yashinze ntizobishitsa. Raba nabariwe kubahezagira nayo yarabahezagiye, nanje sinshobora kubihindura. Nta bigabitanyo ibonye mu ba Yakobo, nta bigoryi ibonye mu Bisirayeli. Uhoraho Imana yabo ari kumwe nabo, muri bo haseserezwa impundu z'umwami. Imana yabakuye muri Egiputa bitwaje amahembe nk'ay'imbogo, erega indagu ntaco yotwara aba Yakobo, canke ubupfumu ngo bugire ico butwara Abisirayeli. None biravugwa ku ba Yakobo no ku Bisirayeli, ngwewe kuntu Imana yakoze. Amen. Amen. Kwa Swahili nasema hivi, tunasoma kwa jina la Yesu. Nasome mu Kiswahili Kitabu cha Hesabu sura 23 Guharura igice cha 23 aya yake ya 19 murongo wa 19 hadi 23 kugeza kuri 23. Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema, pale kuko virgili, hata litenda. Iwapo amenena, pia kuko virgili, hata lifikiriza. Tazama, nimepewa amri ya kubariki, yeye amebariki nami siwezi kulitangua. Hakutazama uovu katika Yakobo, wala hakuona ukaidi katika Israeli, bali Mungu wake yu pamoja naye, na sauti kuu ya mfalme i katikati yao. Mungu amewaleta kutoka Misri, naye ana nguvu kama nguvu za nyati. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa, ni maneno gani aliyoyatenda Mungu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Jina jimwami lishimwe. Aya ndiyo maneno Mungu amenipatia kusema na kanisa. Ayo niyo majambo Imana yampaye ngo mbarire shengero. Lakini kabla tuzungumuze madogo, mbere yuko tuyaga bikeya, niko na salamu ambazo zimetoka huko Musenyi. Ndafise iganuke kuva Musenyi kijiji, au tuseme wale watoto wenu wenye kuwa kule walisema ni wasalimie. Abana banyu bari hari abantu ngo ndabatashe. Sijue kama hizo salamu mnazipokea. Sinzi ko mwakiriye izo ntasho. Vile vile pia jamaa langu na wao walisema ni wasalimie. N'umuryango wanje nawe ntumye ngo ndabatashe. Siwe pia kama hizo salamu mnazipokea. Sinzi ko muzakira izo ganuke. Sasa tutakapo tafakari kwa ajili ya hii maneno, rero tugomba kwiyumvira kubgaya majambo. Aya maneno ni maneno yanatoka ndani ya kinywa cha Mungu mwenyewe, na majambo yavuye mu kanwa k'Imana yonyene. Kama mimi sisahau, ndibagiye ile wakati nimeona kisima, nimeona kanisa imefanyika kisima. Narahambo ni shengero lihindutse isoko. Kule kuma vitre kule.
hali ya hose. Niliona watu wanajaa wanazunguka kule, wako na vyombo, kila mmoja iko na chombo chake, anahitaji aingie kushota. Nabonye ishengero nini ya mundu wese afise ikintu cy'igivomesho kule ngambo ya mavitre kule. Watu wanahitaji kushota. Nabona abantu bifuza kuvoma. Inamaanisha kwamba hii kanisa ya Kiremba, isobanura ngo ishengero ry'Ikiremba, hii misioni ya Kiremba, iyi misioni y'Ikiremba, Mungu ana mpango mkubwa kwa ajili ya misioni ya Kiremba. Hariho kintu kinini ya imani sababu kama mimi nimejitahidi kuchunguza haya maandiko, yengerageje kuraba neza nimeona kuko mtu ambaye shetani ameinua nabonye umengo umuntu kwa ajili ya kupiganisha baraka za Israeli. Nabonye umuntu satani yahagurutse kugira ngo arwanye. Hapa ni majadiliano ya Balaki pamoja na Balama. Uko yazanye Mungu anasema imana ivuze na Balama, genda wende ubariki Israeli. Uko yavuze Maria Balamu, genda uhezagire Israeli. Bariki Yakobo pamoja na nyumba yote ya Israeli. Hezagira Yakobo n'inzu yiwe ya Israeli. Bariki mchungaji wa Kiremba pamoja na kanisa lote la Kiremba. Mungu anasema hezagira inama yose ishengero ry'Ikiremba. Sasa kukainuka roho ya wivu, roho ya chuki, umutima w'ishari ndani ya huyu ndugu Balaki. Muri uyu Balaki akaanza kumushawishi, atangura kugwisha Balamu, akaanza kumuterorize, agangura kumuzimiza, akatafuta kugeuza mipango ya Mungu, akagomba kugerageza guhindura imigabo y'Imana, kubadilisha mipango ya Mungu, akagomba kugerageza guhindura intumbero Imana yari ifite. Lakini huyu ndugu Balamu akamwambia, mimi sina ile uwezo ya kubadilisha mipango ya Mungu. Haleluya. Ariko Balamu aravuga ati jewe sishobora guhindura imigabo Imana yagize. Mungu alichunguza ndani ya Yakobo. Imana yaritegereje muri Yakobo, akakutana ndani yake hamuna ukabila, asanga muri Yakobo hamuna muryango, hamuna tribalism yenye iko ndani yake. Niagira mu akachunguza ndani yake, akaona hamuna uovu, asanga nta kicho kibikirimo namba. Yakobo hakuwaendea wafumu, asanga muri Yakobo nta vy'ubupfumu birimo. Israeli haikuwaendea wachawi kwenda inatafuta mizizi. Mungu akasema niko hapa. Imani sivuga iti aha niho ngorera. Mungu akasema niko hapa. Imani sivuga ngo aha niho ngorera. Anachunguza hii baraza. Imani yarafte. Usiku kama vile mchana anachunguza baraza. Na kibi kirimo. Usiku kama vile mchana anachunguza baraza. Nijoro n'umurangira araba muri yo. Anaanza kwa misioni anachunguza. Araba muri yo kinitegereza. Anaingia kwa masantre anachunguza. Kumurango n'umujoro jaraba. Anaingia mu bubwiriza anachunguza. Jaraba mu bubwiriza rwose aritegereza iraraba. Anaisirikile. Anasimama. Kiraraba. Mungu anasema niko hapa. Mani chivugiti aha niho. Mungu anasema niko hapa. Mani chivugiti aha niho ngo hawajua milango ya wafumu hawa. Nta bifumu burimo. Hawajua milango ya wafumu hawa. Ati nta miryango ya bafumu. Hawajua milango ya wapiga ramuli hawa. Milango ya wapiga ramuli ya bata. Hano n'abantu bagira kamari barimo. Habaone milango ya wapiga ramuli. N'abarimo bapiga kamari. Kwanza mchungaji wa kanisa numero 1. Harabo mwungere wa mbere, mwungere wa wote. Abarigizi anaona wote wanasimama hivi. Asanga bose bahagaze. Hakuna kauli mbili kati yao. Asanga nta hakuna kauli mbili kati yao. Asanga nta machakubiri yari. Wanakulia pamoja. Barira hamwe. Wananywea pamoja. Banywera hamwe. Wanaongelea pamoja. Bagira hamwe. Mungu anasema niko hapa. Imani kiravuga ati hapa kwenye niko hata Balaki atainuka. Hata Balaki atainuka. Ataanguka. Na Balaki yohaguruka. Mungu yuko hapa. Chenda. Mungu anatembea kwa kanisa. Imani lazunguruka mwishengero. Anasema Kiremba. Akavuga iti Kiremba. Nitaitumia Kiremba. Kiremba nzoikoresha. Wale wote wenye walichokea mu Pentecost. Kiremba nzoikoresha. Wale wote wenye walichokea kama Pentecost. Aba bose bagiye mu Pentecost. Wenye walivunjikia kama mioyo mu Pentecost. Abantu baronye mu. Wenye walikufia kama Pentecost na bako mu Pentecost. Kiremba njoo atakuwa muganga. Kiremba nizoba. Kiremba njoo atakuwa muganga.
Acha sema yale Mungu amesema ndani yangu. Yale Mungu ameniambia. Kiremba ndo atakuwa muganga. Ati kiremba izo umuganga izobafasha. Mu nchi zingine kiremba atatembea. No mu bindi bihugu kiremba izogenda. Iko nenda natengeneza mioyo ya Mapentekote. Kiremba izogerageza ko. Kiremba taenda Kongo. Kiremba taenda Uganda. Kiremba izogenda Kongo izogenda mu Uganda. Kiremba taenda Kenya. Kiremba izogenda muri Kenya. Kiremba taenda Namibia. Kiremba izogenda muri Namibia. Kiremba taenda Zimbabwe. No muri Zimbabwe izoshikayo. Kiremba na kazi kubwa. Kiremba ifise igikorwa kinini. Kiremba na kazi kubwa. Kiremba irafise igikorwa kinini. Vijana mutulie. Vijana mutulie. Bistore ni mureme. Vijana musome. Ni mwige. Mungu anataka kuinua Kiremba. Imani igomba guhagurusa Kiremba. Kiremba anataka kuwa nasema. Kiremba igomba kuvuga. Kazi Uganda ikwaye. Ikiremba Uganda kiremba igikorwa muri Kenya kimeze gute? Muri Kenya hari ibikorwa. Igikorwa mu Uganda kimeze gute? Igikorwa mu Amerika kimeze gute? Muri Amerika naho nyene. Igikorwa mu Belgique kimeze gute? Mutuhereza amakuru yo mu Rwanda. No mu Rwanda. Mutuhereza amakuru yo mu Malawi. Malawi. Kiremba Imana. Kiremba izo igomba Imana gikoresha. Iteruye. Ni Pentecote Imana ishaka gukora nayo. Imana ihabu cyubahiro. Imana nishimwe. Imana ihabu cyubahiro. Njewe ndu mwarimu wa homiletique. Mwe wigisha homiletique. Homiletique. Education chrétienne na religion comparée. Bagomba kwigisha nizo amakuru atatu nyigisha. Education chrétienne, religion comparée hamwe na homiletique. Kwa religion comparée inyigisho zingereranyo ari ya madini mubona ayibi amashengero yandi ya madini mubona. Reka tuvuge katoya kwa mwaka wa 1991 1991 aneno nanteye muri 1991 naragiye ahantu hitwa Mukabera. Igiye ahantu hitwa Kabera. Hariya Mukabera. Kulikuwa mama moja anaitwa Mariamu. Hari umufasoni anaitwa Mariamu. Mariamu akaniambia Imani kuhaye izina. Mariamu yambariye ngo Imana iraguhaye izina. Kandi Imani ikuhaye ingoni. Kandi Imana ikuhaye ingoni yo kuragira indama z'Imana. Ngoni yo kuragira intama yego. Ariko uzogera mu bibazo byinshi cyane. Ariko Imana izokuheza imbaraga sukunesha. Basi ushaka kusohoka arambarira ariko uzirinda na madini. Uzirinda na madini. Gomba kugenda mugabigihe uzohava uzogabe na madini canke uzirinda na madini. So kwirinda madini canke amadini au amashengero atandukanye. Uzirinda ako kantu ukafate kandi ukashira ku mutima. Gumye gishire ku mutima. Amen. Ndaziko harigiye uva hano wewe ni Mupentekote igiye uri hano ariko kushika mu Bujumbura ukareka Pentekote ukigira mutundi twawe. Muranyumvisha neza? Ukareka Imana ya Pentekote mu byumba by'amasengesho ni hariya bariko barakora ibi ukigiriyo. Imana ntabo iri kumwe nawe. Amen. Kushika sinzi mu Burayi ni handi are Pentecote ukayikubita igipasi ukigira mutu wawe ubonye tudini turaho. Iyo religion comparée ni kintu kereka amadini tofauti. Ico bita amadini tofauti. Tandukano ya madini. Itandukano y'amadini. Wewe kange y'amashengero ariko n'ubujya budini. Urebe neza. Ugabe. Raba neza. Hano hari Imana. Nanone guverinoma y'u Burundi ni Kongo bavuga ko impunzi zose are subira hari. Ndewe nafata umugore wanje n'abana banje tugende kushika hano umwana umwe fata uwundi fata. Njewe n'umugore wanje tukiturira
munzu yande ya data. Amen. 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 Imana ishimwe. Mungu haiko mtu. Imana si umuntu. Kusudi aseme uongo. Sima si umuntu ngo abeshe. Mungu si mtu. Imana si umuntu. Kusudi ageuke. Kugira ngo aguma ahindagurika. Yale ambayo ameyasema. Imana ishobora kwigarura ivyo yavuze. Uko unatembea na uko na neno. Uragenda ariko ufise ijambo. Unaenda Bujumbura uko neno. Ugende ugiye Bujumbura uko ijambo. Unaenda Kitega uko neno. Ugiye Gitega hari ijambo. Uko pale kwa Musenyi uko neno. Hariya Musenyi naho nyene hari amajambo. Kama Mungu hawezi kubadilika. Umenye ko Imana idahinduka. Hawezi kugeuka. Imana ntihinduka. Yale ambayo alisema lazima taitimiza juu yako. Imana ico yavuze yagusezeraniye izogishitsa. Kenya Mungu alisemaka. Imana yaravuze kupita miaka. Hanaho nyaka yorengana. Kupita miezi. Naho chamezi. Kupita masiku. Naho chimisi. Lakini neno ambalo Mungu amelisema. Ariko Imana yavuze atalitimiza. Imana yasezeranye izogishitsa. Yakobo hakuona muko uovu. Yabonye Yakobo sana muri Yakobo nta kikirimo. Yasanze mu Yakobo atakindi kirimo. Nta buyira bw'ubuzunguruka bwarimo. Nta makorosi bwarimo. Bagumye Imana yabo. Mungu anasema kwa ile 23 yavuze kuri 23 izobishitsa. Atatimiza yale yote yenye alisema. Yavuga ngo ivyo byose yasezeranye izobishitsa. Nta numwe ashobora kuhindura. Mwenye ataibadilisha. Nta numwe ashobora guhindura. Ndugu, nasimama namna gani? Wewe uhagaze gute? Batusomee kwa ile Yeremia 47. Tusome muri Yeremia 47. Batusomee pale. Kwa Yeremia 40. Yeremia 47 ile aya yake ya 7. Yeremia 47 ku murongo wa aya yake ya 7. Inasema nini? 47 umurongo wa 7 ivuga gute? Havuga ngo yamara se woruhukute. Yes, hano. Yeremia 47. 47. Raba 47. Ego na. Sasa la okay. 47. Okay, d'accord. Yamara se woruhukute kandi uhoraho we yagutumye, kandi uhoraho ari we yagutumye. Yayigeze kurwanya Ashkelon nabo kwisesero ikiyaga. Amen. Amen. Hapa kwa Swahili nasema hivi, utawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupatia agizo juu ya Ashkelon na juu ya pwani? Bwana amekupatia agizo, utawezaje kutulia? Bega Imana yamaze kugutuma yakuzicukura woruhukute. Ikiwa Kirembe naweza kutanana na matatizo, nimba Kirembe yoshobora guhura n'ibigumye. Ikiwa Kirembe naweza kukutanana na vita vikubwa, nimba Kirembe yoshobora guhura n'intambara nini. Kwa sababu Mungu ana mpango na Kiremba. Nico gituma Imana ifise ivyo yategekanije kuri Kiremba. Vita vyote ambavyo muko munaona, ambavyo muko munapitia, kubw'ivyo izo ntambara muhura kandi mwumva. Wakati Mungu alimchukua mtumishi wake, igihe Imana yatwara umukozi wayo, sasa walifikiri kwamba ni nguvu zake ndio zinachunga kanisa Kiremba. Yimviye yuko izo nkomezi ziba arizo zizigamye Kiremba. Wakafikiri kwamba badala ya yeye kuondoka Kiremba wataikanyaga. Yimviriye ngo ko amaze kugenda Kiremba bazoyihonyaga uko bagomba. Wataikanyaga Kiremba. Yimvira ngo bazoja barayisambura bahonye uko bagomba. Nguvu za Kiremba zimekwenda. Yimvira ngo inkomezi z'Ikiremba zagiye. Aliyepeleka Kiremba amekwenda. Kuko bavuga ngo wararonge Kiremba yagiye. Haiko nguvu zake. Kisha Mungu kumchukua zile nguvu Mungu amezichukua akazileta akazitia mubaraza. Kuko yo Imana irashobora kumutwara mugabo za nkomezi yarafise ikacizizana ikazishira mu nama ishengero. Kachiguma yagarikirira Imana ikaguma ifise iyo ntumbero nyene. Atakayewaza badilisha mpango wa Mungu. Nta numwe rero afise ububasha bwo guhindura intumbero y'Imana. Mungu awabariki wazee. Imana ibahezagiye. Awaongezee nguvu.
mashujaa. Mungu awaongezee nguvu. Ibaha ingomezi. Mungu awaongezee nguvu. Imana ibongere ingomezi. Umoja wenu na ushirika muwe sude. Muwe sude. Mufatanye n'umugume mufatanye. Watoto wa Kiremba njoo Mungu atapitia kutetea Kiremba. Mu bana b'Ikiremba Imana nizoshishikara kuvugira. Hapana Bulaya. Si Bulaya. Watoto wa Kiremba hapa. Njoo Mungu atapitia. Aba bana b'Ikiremba ngaho bacamwo. Si muri Swede namba izorashobora gukora bana bo ngaho bakoresha. Kutetea imani ya Pentecoste Kiremba. Na Burundi yote mzima na nchi zingine zitasafiri kwamba Kiremba kubera Kiremba Burundi zohezagirwa n'ibindi bihugu bizohezagirwa. Watakubali kama Kiremba wana Mungu. Bazomenya batahure bati Kiremba irafise Imana. Watatafuta Kiremba. Inyuma y'intambara bazorondera Kiremba. Kiremba ndio atakuwa msaada. Kiremba izoba umufasha. Kiremba ndio atakuwa mshauri. Kiremba izoba umuhanuzi. Wende Kiremba. Genda Kiremba, genda uhanuzi Kiremba, genda ubazi Kiremba. Bazova mu bihugu bitandukanye bazoza. Ukifika Kiremba utafarijiwa. Bazobwiwa ngo genda Kiremba ushitseho uzotabarwa. Imana nishimwe. Bwana watie nguvu. Imana ibongere ingomezi. Mushikamane katika imani. Ndimuganyige mu kwizera. Mushikamane katika imani. Ndimutaka canke mu zimari mu kwizera. Ndimujimbande nimuciruhande y'ukwizera. Ndimuji nyuma y'ukwizera kwa Pentecoste. Muzima yuko hapa. Kuko Imana iri ngaha. Kama ni mahitaji uko nayo. Muvyo uba ukeneye. Unatafutia Mungu mu madini. Ntugende kurondera Imana murondera mu madini atandukanye. Ntugende kurondera Imana mu byumba by'amasengesho. Kwa Kiremba Mungu yuko hapa. Hani Kiremba Imana iraha. Taona mambo makubwa ya Mungu. Uzobona ibikomeye Imana izokora. Taona mambo makubwa ya Mungu. Uzobona ibikomeye Imana izokora. Mungu mzima yuko hapa. Kuko Imana ibubashira. Baraka zote za Mungu ziko hapa. Umugisha wose n'imihezagiro yose y'Imana iraha. Yuko hapa. Kama unafika kule kumusenyi kule. Ukitse hari Musenyi. Tangu tu tulipata Kiremba. Tumaze kumva Kiremba. Kulishafanyika miujiza hii. Ibitangaza bibiri byaramaze gukoreka. Ibitangaza bibiri. Na watu wenye wako pale walishayaona. Kandi baramaze kubibona. Baramaze kubibona Musenyi. Tukatambua Kiremba ina Mungu. Twaratahuye uko Kiremba ifise Imana. Mungu wa Kiremba ndio iko anatumika. Imana ikiremba ni iri kirakora. Mungu wa Kiremba ndio iko anafanya kazi. Imana ikiremba ikirakora. Unaweza fika pale, unaweza pata ushuhuda wa yale mambo ambayo Mungu amekwisha kufanya. Hamushitseho wocubona vy'ukuri yuko Imana ivyo isezeranye gukora. Tukishapata parcelle na tunajenga. Twaramaze kuronka ikibanza turiko turubaka. Kanisa kabambi wa Kiremba. Urusengero turiko turubaka runini, turiko turatanga kubaka. Bila bilifanyika Kongo. N'amashuri tugomba kubaka. Bakongomani batapata nafasi ya kusomea pale. N'abanyekongo bazoronka kwiga. Bazoronka kubera Kiremba. Imana ibahezagire. Mungu awabariki. Imana ibahezagire. Kuko mambo matatu Mungu ameweka hapa. Hariho amajambo atatu. Mutayakuta mu kitabu cha Zaburi. Muri Zaburi ile 70. Zaburi ya 70. Tulishaisema. Twakivuze. Musome yale mambo mtayaona hapa. Haja muri 70. Aseme Bwana ameyafanya hapa. Zaburi 76. Zaburi ya 76. Zaburi 76. 76 moja yake hadi 3. Kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3 76 inasema nini? Havuga ngo mu Bayuda Imana ni rurangiranwa, mu Bisirayeli izina ryayo rirahambaye, kandi Salemu niho hema ryayo, Isiyoni niho buvyagiro bwayo, niho yavunaguriye imyambi yo mu muheto n'inkinzo n'inkota n'ibirwanishwa by'intambara Sela. Hapa kwa 76 aha muri 76 kwa Swahili nasema hivi, katika Yuda Mungu amejulikana. Mu Yuda Imana yaramenyekanye, irurangiranwa. Imana yaramenyekanye Yuda. Akitangaza hapa kwa Kiremba. Mu Bayuda niko yaramenyekanye, niko kandi menyekana ni Kiremba. Katika Israeli jina lake kuu. Muri Israeli izina ryayo ni rikuru, ni rurangiranwa. Kibanda chake pia kiko hapa Salemu. Aha aho
Yerusalemu ameweka kibanda chake hapa. aha niho yasize Ameweka kibanda chake hapa. yasize inyubako yayo hano. Wenye kuwa Belgique wataona. Abi mu Bubiligi bazobibona. Amerika, Belgique na penginepo wataona. Abi muri Amerika bazobibona. Waite tu Mungu wa Kiremba. Bazohamagara Imana y'Ikiremba. Mungu wa Kiremba wataona. Bazobona Imana y'Ikiremba, babone ibikorwa bikomeye yakoze. Hata wengine Inglaterra, hata wengine Australia, hata wengine Kuswede, hata wengine wakiita Mungu wa Kiremba. Mu bihugu bitandukanye bazohamagara Imana y'Ikiremba. Mungu ameweka madhabahu yake hapa. Kuko aha niho yasize uruhimbi rwayo Ikiremba. Kuna zingine madhabahu zinajengwa na mairisi. Hariho imizizi zibakwa na Satani. Zinajengwa na mizizi. Zibakwa wanaleta mademo wanaweka. Bazana bigirwamana bakubaki akabarije bakisha. Yetu hakuna mwenye anaweza kutubadilisha hapa. Aha mu ruhimbi rwayo nta kintu na kimwe gishobora kuduhindura. Ni madhabahu yetu. Ruhimbi rwacu. Ni madhabahu ya baba yetu. Ni Imana data wacu. Ni familia yetu. Ni imiryango yacu. Ni madhabahu ya Kiremba, ni madhabahu ya Mungu mwenyewe. Ruhimbi rw'Ikiremba ni ruhimbi rw'Imana yonyene. Amena. Mana ishimwe. Amena. Mana nishimwe. Amena. Mana ishimwe. Waimbaji mushikane mkono. Abaririmbyi mufatane ukuboko. Waimbaji mushikane mkono. Shengero ryose mufatane ukuboko. Vijana mushikane mkono. Wote mufatane ukuboko. Wamama mushikane mkono. Abafasoni n'abashinga nawe mufatane ukuboko. Mungu ana mipango mikubwa. Imana irafise integuro nini ya hano pia Pentekoste Ikiremba. Watumishi muendelee kushikana mkono. Bakozi mubandanye gufatana amaboko. Kanisa ni la utakaso. Ishengero irafise ukwezwa. Kikwazo hakina budi. Nta gitsitaza kirimwo. Hakina budi kutokea. Nta gitsitaza kizokwigera kivangano. Jina rya Yesu gusa jima. Kujua matengenezo. Gutahura integuro Imana. Njoo dawa yote ya kwazo. Gutahura integuro Imana ifise. Naweza kukwaza, unaweza nikwaza, baba mchungaji anaweza kutukwaza, tunaweza kumkwaza, lakini njia ni moja, ni matengenezo. Umuntu yoshobora kutsitaza ubundi, abantu ukumbura kagira n'ubundi cyo bapfuye, ariko igikuru nuko abantu baje hamwe bagatunganya icyo bagitegura. Matengenezo kwa waombaji. Abantu arabasenzi bakaja inama bagasubiza hamwe bagasabana imbabazi. Tusiwe kauli mbili ndani ya kanisa. Mtaona mambo makubwa ya Mungu hapa. Muzobona ibikomeye Imana izokora. Parapande tapigwa. Inzamba zizovugwa. Kanisa tunakwenda. Nzamba izovuga tunakwenda shanga rugiduga. Bila huyu kuambia mwenzake uko wapi. Ata muntu numwe yigeza abari rubundi ngo mbega we wagiye he. Tunakwenda. Tuzokwigira. Pentekoste Kiremba atakuwa alishafanya kazi kubwa. Pentekoste Ikiremba yaramaze gukora igikorwa kinini. Na kabla hizi kazi ambazo Mungu amepangia Kiremba haijasifika. Ishengero ndirizoduga Imana itarakoresha ibi yategekanije gukoresha ishengero ry'Ikiremba. Na Mungu awabariki. Imana nibahezagire. Ni ujumbe tu tumepana. Ni nubwo butumwa utanze. Tutahubiri kama Mungu atatupatia mlango. Igihe cyo kwigisha kuza kuvuga ijambo ry'Imana tuzoza. Tunashukuru baba mchungaji. Mungu akuongezee miaka ya kuishi. Utulee na siye kwanza. Si sahi. Mungu abariki baraza yote ya kanisa. Imana ihezagire umurongo mwongere hanyuma n'inama yose y'ishengero. Imana nibahezagire.